Yo, ebusian for Christ na sumdwe enka nyame hwa se de bia ne abribiara obomodia na obe join Warrior Prophet TV channel yi na wo hwe nyame hwa papa ha ye sunsum headquarters ye boro sunsum epensempese sunsum ehintasem ewe ye Kristo abrabomu me power chow ene ye betwetwe enkomo bi enti me so me betwa me ho akwa ababo mo de na subscribe ma me se wonye ya na mi adoma ne so ma me koba ye be hye nkomo twetwe na se Warrior Prophet TV ho na ye ka sunsum mu nsam ye ka de ye hinta a wonfa wani huye de efia baifo de asie wo de ye de hinta wo no nyame da na di e de chew me pa Warrior Prophet TV sa wo pa hwa ene na YouTube mesrew kohwe na de nyame nam so de beye wa brabo no hu bedwiri o nyame nya okese na onte na nimu mfa nchew oba pa Christine. Yo, me da wasesa wajibre na wugusu ehwe dwumadie me ma wakwa aba aha ye Warrior Prophet TV channel. Warrior Prophet TV channel ha say eye sunsum headquarters ye ka sunsum ehintasem media ne ohima ye nsemre no ye hye yankọ twetwe na say ene ye kasafa the power of water to me a ensuo ewo anase ensuo etumi the power of water na ene so me ne Warrior Prophet Gideon Oforiesie do wuchiri na watan no afi we yese eye boot for boot wudi sia obetwa me ne no ene hye nkomo twetwe no ase me pa ocho ye semre no ye mfa enchakese enkomo no Warrior Prophet me ma wakwa aba ejesu abahima Warrior Prophet mpacho me gidi se ne de ho ye pa nyame ne na abofo ne bofopani metatro da woroma ye ho odin ti setro konko amen 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 Warrior Prophet ne ye kasa afa ensuo to me the power of water me de bia mbisa ensuo bi enim de osuo bebrede ensuo ombim se ewo tumi eni tumi ensuo ewo tumi ensuo wo tumi yes water is life ensuo bia wo tumi ensuo bia wo tumi so yes nyame wo boaboa ensuo no ena wo tumi din se epo te ensuo ewo tumi nyame wo bo ade ekura na ensuo ho deda okay nyame wo bo ade ye no na ensuo ho deda nti wo so wo boaboa ensuo ano wo kan Genesis wo se asase so na ye sakasaka ensuo nti Awurade boaboa ensuo na no otu ni din epo okay so yes so be bono opia gu baby yes nti epo wo hoyi enya de baako so yes ensuo bebre na aye den akabom nti tumi tinsuo ni tinsuo ensuo bia tumi papa na se tumi papa eni tumi boni etinsuo so yes ade bia nyame wo no obonsam wo ne counterfeit so yes se wo bofo wo hwe ensuo so sa yes nyankopon bofo wo hwe ensuo so yes ena tumi boni sa so tinsuo ni so yes ya wo nyame bofo wo hwe ensuo so eni wo mama ota wo tinsuo okay the Warrior Prophet why na a boss out to me no tinsuo ni ma say nyame ne bo wo nyina na wo kumfiri soro no sa honhom no ebi kogu pum ebi kogu nnuye ebi kogu nsuo mu so te ase eno ne ma yenya marines no
Okay, ti Nyankopon wagya omo pa sha omo sa na because wagya omo pa ma omo. Okay. Warrior prophet me pa cho spirit a etinsu anim no. Nkofo bebre e de ye adwuma. Because uti sofu bi o se o ma borura sunsumu ma konsumu da ye de ni kan ne bo konsumu. Ye mfa ni kan ye de honhom ne konsumu. Not ya konsumu ase a ensuo ho de obetende wani kan yakọ. But ensuo na se de obi wa se me borura apum. Odo body say ni borura. So any kind so no mutumi no yeah, spirit. Okay. So that once upon no artificial heaven into your friend bila swaga. Okay. So spirit a hena ye tinsu. Oh, spirit a tinsu mu they are more than 1,000. Omo doso. Iti ya nipa bebre ko nsuo mu ana nsuo afa omo ne ade na spirit no na edise yeah spirit no na efa obi wo so sacrifice na obi wo so ye dia bodi obi wo so no oba akwa akoda wa nware de akudware nsuo ne nsuo afa so when say dia ade ne tie say the nsuo no owo ne ma opene ne ma ompe wo na chiwade bebre tu nim na ukomu a unim dware ebetima fa wa ko ana ba bia nsuo ne nsuo hia ne ni ho agro because spirit te ho. Inti marine spirit ne physical world na nkasa sunsun ye be na ya edem. Won say marine no omutimi pie firi nsuo nim eye nipa. Won say omo ye tumi. Na tumi otimi fa nipa su eba. Okay. Just say woni nipa nam ho. Esu bia no ye nsuo. O ye nsuo tumi. Ya omo pie bada be be wale amanfo betimi hu oba be hu na o se yes oba nie. Wo hwe na ye. O ye marine spirit. Omo ni nipa betna. Omo timi ni nipa betna ma nipa edu na jokobo no kwara boys ibe de dada. So dey say obi wonu ma no akompo anu anadwo no akohie oba wo mpona no ho no ne na kode ma ma ota no yi ni ba. Na won say udware epo a ebo 3 o'clock epo no oye ma omani muso eho na ne ma ne yeden epie yeden eba to be won say nsuo ni ma udware no be hu na ma bia ma o mu ho fefefe half cast for ma no ma be gu nsuo ni wuwani be hu say ma ma ota ma mami wata one wan ya mami wata na oh yeah come mami wata one no soro hima so yet into you can revelation or describe us the mami ne yeden etie you can revelation 17 o describe us the what ye say na mami wata tie for ye hwe asem bi revelation 17 wo o se na abofo baaso a okrokura nkuru anu nso ba baako ene me be kasa se bra na me nkyere odwamanfo kase sa a wati nsuo pii ni so o so te dia nsuo pii yes okay onu na wiase ahemfo o so ne wiase ahemfo ne bo adwaman ene dwama nsa na bobo wa na watete asase so yes lord o se no de me na munhum me ko esere so enti ne honhom mu no odo obenam obi bi obeka so de ne nipadua se ewura po aso woboa oye turofo san ye sansani na brabani ene de so fufu bebre ekeka wo bia be fa bia e ya no ene mako nsuo maba o ma ya ye wo mu na manfo pentro ba no kware de o mu mpe so te yesi enti obetra odwudwe nanim se o de wa no edo nwura bi nwo so te yesi enti obegyira o de na no ne do a ebi nwo no nti no beka ye mfa ye nipadua enkopo ase to aso ne enko ye o se no de me na munhum me ko esere so na mi no ba bi a wati abo akokọ sa a bususem din ahye ne ma no wotire nson o so otire de ayin o so otire nson ani mendu emendu no ba ne shatade afase bere atare na hye ne ye gold nko a ani krawo no bisika ani ahwene pa ahye ne ho sa no kura sika kuruwa a chiwade ne na dwama mo fi na ye no ma na waturo di bi wa mama so say hintasem enti ye hintasem won so beda so no bi ne wa beda wo hunu di ono da ye no honhom ayi mame wata no na momo le di sa adwuma no because bible ne say oye adwamanfo nyina na enti spirit mo enti ne mame okay wata ti ye ne ti asase iso enti ne ye fe na asase ya okay ti warrior prophet say yemfa enikan so enko sunsumu na obi wo ho okọ all right say amanfo koda but o de sunsum na ekọ na nye enikan so warrior prophet wan kase mususu what gbewura marine world hoda bia na oh me mbonra marine world hoda okay but nyame atwa akyere me said ye omotie because no me cast spiritual marriage so the asie and me komponan no obi wo no ma obi bi wo ponim ya je obi bi afiri wonsam obi wo no ma the moment ya je obi afiri wonsam awura ponim no e so komponan no koye directions wo ho okay esane nipa kono okay
obu o ho a onso so etena nsuo ni mu te na wo ka se obi timi ba ni pate bia no ebu a hwe interviews bebra na amafo bebra na omo ka so oh me free nsuo mu e na mba ya na se me rasu mu da ye wasuo ma wo ho ye wasuo ma yes ye wonsuo ma wasase so omo ntimi nko nsuo no na wo ma na obi ono ma wonya wo no ne ma me na kogina nsuo ne ho na wasere ma me wo ba no ayi eno ne se nkola na ma ye jimijimi no because ntimi mu ade sa sperms no mo betwetwe efiri omo ho anadwo ne no mo de omo wo incubator a omo de gumu do mo nsa fofa mo ho no amada ne nipa okay no mo yi sa nkrofo na ye dey na bo on dey so omo ntimi nye the same thing na nyame omo de na ye counterfeit ntimi ni nyame eniesi okay nti omo was spiritual marine no beda susum sa omo twe omo yes ya wa kram marine ukita pot ketua bi ono na ebia obi a o masturbate wia obefa hu o sperms na ye den ekọ okay no mo de ewura ensuo nase okay warrior prophet me pacho marine spirit na mami watai omo yesi ebu ho a se na asase sa na nsuo asenso te sa ne tie sa na hote tu borura ho no ma hu se na asase ete se na werura asase no nze eye fe kura ase na asase so okay warrior prophet me pacho mami wata yesi obu o so gene sika free mami wata ho ye ni se nyankopon so nyina na sika na dwete nyina ye ne dia enti sa ne sika no afebo sika na sika bia keka na samo nchade ye ko beche wade anopa nwumre obeje na ade ode ne nsani fama wade che no de bi nkumaje na de bia nyame wo no obonsamo ne counterfeit okay so tie wanzo bi omo jiji sika do no mu ni ahoto oni enije owo sika no so ne oni enije ewo na brabom so tie owo sika ye tua ne nche ne ye tua ne je ne ye tua ne mako ye tua kwa mo se ma wonu oba akura mponya dai enda so ti ase me na pedie nyina ma na me still cry o ma me nya hoto nya hoto obonsam o ma de kwa obonsam be ma wo bibia wo ji bibi firi wonsam ansa no ma wade ye no okay well prophet ni e ka se bi obi abo odua na odi akodware nsuo mu na enya wo ni ade obetimi e de nsuo obi di nsuo ebodua maniye obi di tender bodua maniye so na ebe ne da ya won say tender no ye wonyame aprada wo ho eno nyame de na etia na asoja obonsam de ne na ebom jira wo no so be wo na ebubobom na ti onyame aprada wo ho no ena ye wo obonsam de ye wo ho ene ye wo nsuo tumi won say obi bia wo be bodua wo be fere nsuo bi aso woni din wo be frɛ no timi so frɛ ho no so nti me ka di agro kra ebe ye adwuma ayi so di asama kokot so udru court ayi nkodi agro ho sa da sunsun wo ye de etie nti du abode ye obi frɛ nsuo bi bod nsuo ni din no de bodu ye be nya ho okay nti ebi amaka di agro ye de aye nipa yi ebi nipa na abepie wa sorry ha na ebi wo hu na wadane amana me na me kedi agwa minim senye etimi ebetimi asa aba me so ya duabo no ye omumie no ye wode ye dane ma ne ko ne ye wode ye dane gu nipa ne so so dia tie ye duabo ye categories bebre wo okay ye wode ye dane ma ne ko ne ye wode ye ya dane agu nipa na wo boy ye ne so prophet osi abofo ewotumi wo nsuo so yes ade nti na omuntimi nka ensamoni aya na spirit na oti nsuo ma me wota na ehye na ogusu ada so edi nipa ma so wono so na adwuma a wo ye no no unza abofo no nyina no wonze abofo na ye to mo ba ye no ebi begu nsuo ne begu asasi so omu nyina no bia woni dwuma a wo mo ye den omu di na wo ko ne ba ye no ene mo mu ntamo ye den etete ntomu so mudwuma wo mudi hunsuo ni mu no okay na sisi a warrior prophet enko bebre nsuo na no mudi ye ho adwuma because me dem nti asem no minim say nsuo bia de tumi wo yeah enti yese bia no mo ye de bi no adwane ne ade ne yenya nsusanso so bia unya nsusanso bia wo so ti ase enya de a obi nsuo no onko kana ena onko kan obi o meka wo abada ho no amfa amokraman ya so wonka wo so ti ase enti onko kana wono so onye de o meka ba de tumi de wo nsuom de hia ne se wo gi nyankopon di na wo be se nsuo na wo be bo mpa yagu so tumi boni bi wo ma bekọ nti ye bo asu wo nsuom ne ade no sela otumi no wo mkra wo nya susanso ya wo se wo ko bo asu a
so utimi visit nsuo ye wo ade bi wo honom ye wo dua bi wo honom enane eyi amaman ye ve ne devil incense okay ukobosu ba bia ukobosu no fa ade ne koto nsuo ni spirit bi ya wo be fi ho ma nsuo na ye nsuo keke eye wo a osofo na bekọ akọ bosu osofo no asofo bebree bi ko bosu wo nsuo mu ema enipa ewu ana nsuo ti fa nipa no ko obi wo honom a omuti eye nsuo obi wonom so akom honhom e wo ne so wodi ni duru nsuo mu nsuo no be fa nako okay so ti yase ama na ewu di ahyew ti the moment ya opese wo hu no se baby mi ko bosun tumi bi ani honom no fa sa devil incense ne ko tu nsuo so de wo de tu nsuo ni nda tumi bi wo nsuo ni mu a obehu se ebepie se bosom po ne hye nsuo na se opie ene nam nsuo ne ho okay ama wo hu no se ha tumi wo ne hu kwat me ba ha obepie ma wo hu ne physical na ya obepie ma wo no wo de sa ne tuma opie ma ne wo ma wo hu ne physical enti obi hwe yen eno ne titi mmire mu no akom ka obi na eye nsuo a omde ko sobosom no mko yi bosom ne firi nsuo mu no okay obi hwe yen ebi asema okai watie wate se devil incense wo ho bebo obi eso ebi odifo obekwa kobo na asori ma esu enti oba bekoyi na wate devil incense obekọ hwie Warrior Prophet mi china bia wo menya mesum no se ensipia na enye bia me kwa akoye no na ni wo kwa so okoye because okoye atumi ni pie enchina bi na biri nyinara no obi o yo de hunufuo wo yesunsum nipa no otimi lead you because Bible so ni friend intimi nja nyonku ni friend ni kwan because we ni friend na woni honhoma otinso no mu ekoba okobro amanfo ma ho akobo masu no wo mu nya spiritual marriage ko twetwe wo mkote because obu a wa hwe osesa ene na minimo ene me kwakobo asu ama me sorry ba me kwakoya de na emom na ni china bia wo ni nya mesum no sa devil incense no eyi tumi e wo nsuo mu pie okay enti no se bonza tetemire mu no awom ko yi boso mo firi nsuo okay no mo de na be fie ti sa de no mo de tu nsuo ni me ma ni pie enti pia no ma son ti the moment ya wo ekobosu no se tumi ne ho no ote a wo do bi wura nsuo ni wo be kire ba kwa da ase sin so de mano do mo ko wura nsuo ni ma no a kire ba ko no de aba fore but mate me amodifo bi a wa bene se me edikan akoye sa amane na ma me okay ko bo me meye suo okay obi wa ni beye tumi di nachi obi wono ma ni mo ti spirit di nachi e na ye wo mo ti o mo ti nsuo Jese ene nsuo na nkasa ye deda ho de enye asem ketelu kwase edidi agwo kwa nsuo ye de edi agwo ye ti susan wo hoi esubontin de shekonkoro no nsuo yiri na ebufa ba bia ya na manfo bu na suo hu no ba esuboyi bedifo bebre na me de metete pa ene company edi wochie obi se ye bonipa esuwo epumu ni nsuo na etina amkeka na ya na enye nokre yes obo yonze Yohane Shuboni ba ya no Yesu Kristo krompa ye hwe na esunya no ye bo na suwo nsu atinim ye bo osu because nipa oti we ufiri nsuo mu susu ufiri nsuo mu onipa bia oba wo no ufiri nsuo mu short yes ye enu nti na woda ye funu mu a nsuo taa wo ho wodem no sense nyame ye nyame nti nsuo nkọ wanum nsuo nkọ hwenem nsuo nkọ wasom nti onipa bia ye heavy element a ewo ye mu kase e nsuo eni eja asori bi wo ho a ye say wo maye wo asa swimming pool ya ene omubo nipa na suwo mu nsuo na dọọso ye di mi mu obi bia ye bebo na suwo swimming pool ye nka ya mo ne opon ba kra ho mfa so sene obi bia ye bebo na su e wo swimming pool na nye papa okay eni ho kwa ye bo esu e wo swimming pool because so ye di bone eni nsuo mu na wo firi ba ntese ye ka wo hye nsuo ni sen yi opi okay abusuafo ye bo esu swimming pool mu a enye papa agi se nsuo a etene na de wo hu fie no ayeden atene akodo wo se wo hu afiampa me pa wacho me twa me ho aba me ba ye beto yan komo twetwe ne so
me say yeah. Manani do senya me bet me aye. Other 4 minutes as some young back opinion may come for the Warrior Prophets TV at the amount. Our YouTube channel person. And when you see us soon some at those who go soon as some super soon the Warrior Prophets TV and when you dimmewu and when you dimaya Momodians of the share a bring now. No wait me up soon to go ye bye. Yo, abusia me dey na Warrior Prophet Gideon for you asiedu. Ado, hwe me. Ewo Warrior Prophet TV. Ewo YouTube. Na subscribe. Na ho na be hunu sunsun sema na frɛ naku. Ene akwankyere broskotos. Ene abayifu a wo mu dwane. Aya hwe me the Warrior Prophet. Amete ponko fita aso. Edru wiase ya ma me. Aya hwe me wache. Frɛ wunua no nua mfrɛ bi se the Warrior Prophet wa pie ewo taifa bokina. Obre mpona nkasa de ote ponko so a wo ba. Afi ni wo ba. Enti mo ntwɛn me. Yehu a enhyira. Stay blessed. Nyame ensure bebre odofo ai yuguswa ehwe Warrior Prophet TV channel sunsumu headquarters. Ene ye kasa afa nyam tumi a ewo ensuo so the power of water ensuo etumi ai ya kan sem bebre enye hwe nke achi ye to enkom de twese ye no Warrior Prophet Gideon no for yesiedu ena etwetwe nkomo yi ya to aso Warrior Prophet me pacho yasayaba Okay. Pese mi bisa ye kasa fa ensuo tumi ye ni ade edinti na ye omo hyeda bone ema ensuo. Yeah, one say the entire almost shed dabone Emma in Subia and say, you what they be wo hono a dabone, a homeda. Emma, so the here. Until the moment here, you best shed a dana at to was say, Uncle Hono, Okoako baby. It's a ribbon a year issue or you know what the chair. Oh, tell me, and so you know who the dabone any another because I know I won't be a yawada. And I've been almost so did. To whom be an we are done to be your uses on Jumana or team. Or Becano could Jumana Johnny and you soon to my dear area kitty. And I Johnny yet you soon to much. You ready everything to the name of Guac. I work a Jumana Casayana, Obe fair spirit to be a Diana, Obe attack spirit to be a Diana, sanity. It's all you know what the Chenny Pada Bonia Waya or you know what the Chenny we are or did someone here. Yeah, I know someone go and I said, who are not about them. Okay. So, here. Okay, my ass, what do you hear me or I wouldn't want to be on okay. No, we can't then. I be okay. Now, no, me fear. Me, yes, is also. When they say, okay. Yeah, yes, we'll be self one to me. Okay. Warrior Prophet Patrol, radio, me, madam for pan. A jumanity, I am point empty, also coffee, rigid or feel one. Now, all corner or a sick or who said or baby to but on rain can I say the part the Seneca Casse, a spirit net to it, but a surely to be Luna, yeah, on the and so be a bridge dash on a drama, you are sorry, but in a bridge. Into the moment here, say, oh, train soon, why be a warm or Nasia, and I said, what the K train, so what bent it, minimum, so the K train, so what Ben answer. Now we trim my wire, they would trim. Time be yes, if we would trim no yet to be no kind of a jedum. No, the spirit to be a day, that's a coin with their so bad day, and then they are bar, who were trim tree. You're very not the young brand, will be. It's who do one hour band to say, oh, send so we trim. Yeah, say a be a home humanity, regionation, a yanadrum, a dear son, home humanity home. To the moment I want my band, it means what we are finishing. Now, and yes, sir, a be obedient young man, and one of Betty Miami. No, and yes, be the woman, or no more. He said the old castle were down 3 days, meaning mammy be way back 2012, or what Colabina Colani in Suba. Who trap bridge, Papa, hey, I buy you at the be out your own nantum. What if I was young Jimmy Freeman? Men nantum or banning. Into any bad Negama Boyan or the new year, and no work on her. I couldn't debate 8 years, not idiotia. Yeah, and you would have soon, not as soon in a buy a day. Aman. Okay.
There's a punishment when you are it's to me here was you money at the send a bridge quite and when the bridge by the do out to me do so much you don't know. So would you go baby? Eh, ma, you a yenny gonorrhea, yeah, man, a fan free in Sunni Gata, woman do so good. Yeah, Gata so to me. Yeah, to some way as one thing is if I sign society for Catamunafa. In so ye if I sign the comma. In Zoom. Okay, just say it should be a cardiac. And you can say we do so. I know why I would do so one. Nature, you need to respect nature. Okay. In so you know on it, say, only a braboma, intimate. One woman so a bad atina. Who got on it to me a yamau. Yeah. So they are here. Yeah, I was young friend, dear, my dear, need dear. They say you and me are your mupio, what you many no one or more that was so near the lock. Barlock on the way, and the woman of you. Now, what chilly be a sermon. Yaria book would be no, but what I could have been stroke. I could like to have about them on now. If you are yet the pony be, and that's how they have answered. Oh, okay. So, obedience, so a bobby, and I know it's Miss Sunny, like the Nasi Fonina. Yeah, I did depend no more anything. You go about Biano and was here, dear, who couldn't we have found a mother's. Yes. Ensure I say over be your show. I don't was son, I should be a factor. And so be a fapiota crowd, who would deal with him, may my old friend. What you want to pay you my and also our friend as woman moving out. Okay. Yes, when you can so train be any pana now, then I told you no more, 2 would be and I went back on your mamma. So being an edge more bank and continue the pay will fit a fool. Until baby, we are human, a while to not be your catchy. And the door of my what two go be my work, couldn't have my dear no dear brain. 12 Shannon facade and now, boy, dear Nama with 2 cousin. Okay. Would you call to would become quarter? No need. No, we come here, Cassandra said, me didn't pay my and in the bush for that. Well, to do out to the we are born year, soon year, 7 years, and 7 one of our first can also a good year. And there's a whole body panny at the end of our spirits in the ballroom, she said. Oh, yeah, dear Sam. I saw the Asama him for you, dear Sam, was someone yet near children and so. Or by my 4 year what tea so superior, or ye drum my 4 in our name. You may know which legend are quite one year day. Just say, oh, me a Jumman would. Oh, yeah, mamma, no. Won't you shall we form a better? Yeah, busy. A deal between be my bay at 10 a day. Ada. So, we need to me a bed, I had it. Okay, we need to me a bed, I had it. The market here, the moon ketua, the muchin galenge, a moo abolubu. We need to me a watching other cop. Okay, now, Ebia, Menamo. 2 minutes me, Cassabia, or 2 minutes, my Cassabia. Sana metia na misuni me by tete o pese ode me eye adwuma no wa ya won se tumi ni bi wo no mo tumi hwe wusu oban ene ya wo beye na wo be ka ho akose enkrofo ni mo no utimi tapo a wo ka wo ko eye spirit utimi tapo obi ma duwa no mpema okofa ahye ba ko ene wanya dwama ya hye na ya ase 3 days o no ba na utimi ntina inja ya ne depend baby o tutu anamo wa ye den akọ okay na sa tun ho no be ye den ebi be di wachi no abe wure wu afi no opresso no odo ye adwuma afi mo se hye fo nko na e ba wa bra oni timi so nya encounter of that spirit se emenya encounter kwa na baby a be hu warrior prophet ma ba wanim na wa bo me agime afiri mu a me free mu kwa na obetimi asa so ma hwe ya ye bo ma wo free ma ya wasan ba obehwe se omu da kwan ya ni nyina gina wo mpaebo ene wana mu tu mu yi obi wa wabua no amana free mu no asa godi ba ako the spirit no ka se ne kokokora wo ti sa ya oba say aba I say be yi to me oba 21 days 40 days 60 days no aba oba no onipa kono ni mu nsa na kwan ya no apai no ko. Okay, yes, so Mitiga Yabia, Makoya, and someone Libya and Adeni Casteria. Una, who I can't express in Basaba, because once in Yami Bow. I say, okay, Matthew chapter 43. Matthew 12, 43 going would describe. Okay, can't fucking play. Differential be Matthew 12, 43. What's it? Feel free, only penny. Ah, what chinchini acquire social home. Now, when yabi.
na wase mesan makome dan a mefiri mu baa ye no mu na oba a obeto se dan na adampan na waprapra mu na wasiesie mu na wakọ akọfa honhom nson foforo a oye bone sene kane no ho na odi aba ba hine woni pa ni mu na onipa na chiri asetena ye bone sene kane de no onipa na chiri asetena ye bone sene kane ne de so free mo so timi show hu so free mo so timi show so I say we masturbate ni abom pa ya ma oni aye direction ma o si jai the moment ya direction ma no wa press ho so we say we ma unya ida say nyamesum na kasa nyamesum nsipia wasam ye mobo pa nyamesum utise ni fraye ni ede wa ko gida nkrani because obeba ya ye deliverance ya ba mo ekọ na wasan ko ibi ko oso oba kwa wode more spirit ba say wasan ba wode awon so enti no oba no ye ba ko da bia ka so ba ye 10 da bia okay because all the mo ba say first in the no ye miracle say they were banned into when china ye padia one prophet patrolity insuo to me na ye nwanu bi etete insuo ho ne ade na so we ya amane bi wo insuo ya won say wuti insuo ho a ade bi ho asunso na sese wo ye ene obu a woti insuo na otubo la gunsu ni mu jare na gunsu ofo sunso so pone ye den ebrew say nyame obibi antua ka konya kopom bitua wo ka because e bi insuo na wote ho no ase obi sa enom obi sadi dware na wo de saa ne ma ne egu e de ne ma bone o my Ghana ye brebebire be ya nkoso ejina ne 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 gu nsuo mu ne boda ye tugu nsuo mu no eno ne ye brebebire be no kwabro kira epo e blue oba Ghana epo ne te e green brown black o ti ati e bo no mo a enye bibi ne ye yenyo nature na ye ne te no ye ndini ni ye se no eno ne ye brebebire ene galamse bebebe yetu ene we die nsuo bebire ni ye de aye ahohomo na ye no mote no mo abi twa mo ho aye den ase ya brabo ene hwe kwala nyina e kunkunkunkum e die na ebe ene ma boni ye wo ye mayimu ena ye sei ene ye kwa ibiri tu nyina ye twennua kese nyina ye den efirimu yare e ba enua ne je sadi o mo ma ye nya yarefo ye bu nyina ye nya yarefo nti ye ma boni bebiri ba e koso okurum ha no no nenia ye ni si nsuo ni bola ye tugu nsuo ni ye ni nsuo ni no eno ne ye brebebire ye timi de nsuo eye ade papa e wo sunsum like ye de nsuo ya de papa won say Naaman me pacho kan ho mami Naaman okọ Elijah ho no Elijah ko cheso onko to su bonten Jordan mu 7 times okay te di nsuo me sunsum ni pa e di nsuo ye direction se pa itimi shire nsuo so e friend ye ma papa ku kraso because all the time they say oh unya ko sense a de ko what say na me ka kire Moses say on fa nsuo mu ya awam na nfi hia de no over the so a omo horo mo nsa no mo nan no mo anya de wo mo enti nsuo tumi bom e di nsuo ye ne ma papa e di nsuo pa mo mo poni e di nsuo frɛ ne ma papa ye kra ne ni padua wo du edu na nsa kwa no nyare no ho bon ade no bigare nsuo kunu ye ko se nya no sai si ni pa ho ya nya nsuo a no mo a enya dia wo biti na tena enya ni pepe for kwa ba shon po mususu ba be wura dan ni mo a no mo horo mo nsa no mo nan nyina ye di Elijah di nsuo sa kwata e ma no ko enti nsuo tu bi wo to ba be ha be mo nsuo ko dware ishira holy water so ba won no e ma di bi a wo hwe won sa ye den e ka enu ne fe di tumi ye den e won nsuo enti tumi di e won to me sunsun nipa enti metra nka te tumi nyi nsuo tumi won nsuo tumi papa enu tumi boni e won nsuo de o de koye e na be chire yes and we have to respect nature because we can't live without nature every day we can never live without nature ebusiafo ye bre no aye bre answer na no warrior prophet the last verse ekuon and then you can suffer the power of water to me a ensuo ekitana ensu to me a ewo ensuo mu enti me pa chawo de me say me warrior prophet pa chawo last verse na ye fa yo what here for me the warrior prophet gido no for years dire na fa mo do oblibi odo to me ewo ensuo what
to wo kwadwonso gunsu wo fe wo drot adwonso gunsu ma ya no ahwe ni yie wo no oba bi koda gunsu ano ya no ahwe ni yie entutu bo da gunsu to bi wonsu se wo sei nsu ana wandi nsu ni ema wa bra boye den esei o my Ghana brebebrebe ye bre nyina efe gina yensu a yendi ni yensu a ye to bo da kum yensu a ye de galam se esei nsu no eno ne ye brebebrebe adabi eti sika so ne so komo ye den e de yen mo yendi nsu ni respect nsu na tumi ewo nsu ne my krempo no nsu Elijah at the sun area. Everybody show, everybody to an amon CE. So go so Asia Warrior Prophet TV. Stabless. Ebusiafo I said I'm Kaye Brena Ebre. Aha na me de dwumade no AC. I me Warrior Prophet. And it's na egwom I uchiri na also what time no. Afi we so a boot for boot. Wo dey see a wo betwa. What time so a wo bebre pa. Ah oda so refer God of Federal Prayer Ministry ano. Say na da me kan say wo penetrate akwa na wo pese bia. Obo dey fa number na e fe go screen ni na friend no. Aha Sunsum headquarters. Aye, Sunsum headquarters, Warrior Prophet TV channel, Bomodia, so won't subscribe here. Subscribe, mamma, now, but don't want to. The channel you want dance here, and my be now on also a young punch here. That's the business, Yamidia and Mrs. Gloria, a Sedu, Pacho, whom you are quite baby over whom be a donor so a friendly, the Gloria. I owe him a back of payment will be and will be. Now be sure, Namika will stay blessed. Warrior Prophet Gideon for yes, you don't know. Yenana kia sekra.